Inday Vlogs me. What's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel. Like and share. Thank you. So guys, wala ni among iring. Ang pangalan ni si Mingkay. So, butan kayo ni si Mingkay guys. So, darami day among iring guys. Butan kayo guys now. So, darami mo ni aday among iring asa katong mas maguwang pa ni si Mingkay kaysa ako. Mas maguwang ni si Mingkay guys. Na may isa ka iring guys, pero wa man ni anhi guys. Uwa ka. So tara amo ang iring guys. Magduwa mo ni Mingkay. Oh. So magduwa mo ni Mingkay. So ganahan sa ni ako ang manghudog iring aday guys. Kanya mong iring kay 6 years old na ni siya. Magulang pa siya ni Inday Vlogs. Si Inday Vlogs is 5 years old, but kini si Mingkay paano ni siya mag 7 years old na. Si Inday Vlogs kay karong 23 January 23 kay magkuan na siya 6 years old na po si Inday Vlogs. So mo ni oring si Mingkay. Butan mo ni si Mingkay. Mo ni Mingkay. Si Langga Vlogs po do ganahan ni siya sa Miming. Miming. Okay! Ganahan ka, Miming. Tara aday. Ay! Miming na! Hindi ya, parang mataan eh. Yehey! Miming! Miming na! Okay, hikap as Miming. Hikap as Miming. Miming! Ano mo naglalak si Mingkay? Ha? Tutuan. Isa. May taong ko niyang anak. Ay, anak, daday ni anak ni Kay. Shh! Ayaw na ko na, mamahagpin na si Putin. Ayaw, ayaw! Ayaw na dire.